ngenziwa ngumumo welizwe. Ngenziwa ngumumo welizwe lugwalo olwalodwa ngundaba ezinhle esisigogo. Ofunda ugwalo emoyeni nguzingizwane izintsha okaSiqhoza. Ngenziwa ngumumo welizwe. Isahluko 7. Wangena ebhasini ayihamba ngayo uLisho wahlala eyame umhlubulo wayo esihlalweni esiphakathi laphakathi kobude bayo. Wayengafuni ukuhamba ekhulunyiswa layiloba ngubani ongabe wayemazi ebhasini lapho. Ngakho wakhupha ugwalokwazi lwakhe oluthile esikhwameni sakhe esilengiswayo esohlobo lwezikhulu. Wakhothamisa ikhanda samuntu olubalayo. Kodwa-ke kwakungekho kubala ayekwenza. Akulamutsho kumbe ibala ayengalizwa. Ingqondo yakhe yayingekho egwalweni lolo, ingekho lasebhasini, isemuva le kuphikezelwe isithandwa sakhe. Ukubala ugwalo lolo kwakulizaba nje lokuziba abantu ukuze bazithile ekumkhulumiseni. Wacabanga uLisho intombi yakhe kusukela mhla bethandanayo, babephathana kuhle kusithi bengaba ndawonye bakholise ubumnandi bokuthutha bokuthandana. Babebhansulana bancwebane basomisane bahleke, benze okwakungenza ababonayo bathi benza izinto zobulena. Awu, babethandana bo. Kodwa selokhu kwaba lale into yenhlanya lezi ethiwa yimpi yenkululeko. Kayisekho inkululeko ekuthandaneni kwakhe lentombi yakhe. Akusancokolwa. Uphikezelwe kasathintwa. Usengulunyovu oluma ngomsila. Sekusithi amuthi qhwebi ngomunwe yena amuthi nse ngodonsi. Manje bungaphi ubumnandi lobuhle benkululeko yakhona leyo nxa esizadala kungezwani phakathi kwamajaha lezintombi zawo. Yona ingekho futhi. Nyakana izakuba khona nxa izakufa yaba khona. Akula jaha phela elizakuba lentombi elithandana layo. Ngokunjalo akula ntombi ezakuba lejaha ethandana layo. Izinto zakhona zonke ngezokulwa kuphela, akukhulunyiswana kuhle. Akufuneki bantu abathandanayo, kufuneka abazondanayo abalwayo. Uphike laye isiwula somuntu, hamba phongukuthi bhu emzileni wezinto ezingazelutho. Wabalisa okunengi uLisho ngalokho ayebona ngathi kwakuyizibonakaliso zokuthi ukuthandana kwakhe lophikezelwe wakhe kwasekusiba munywana. Lanxa wayekhulumela ngaphakathi ebhasini lapho indebe zakhe zazike ziphakame kwale khona nje ukuthi kuhle kuphume amazwi. Wayeke anqekuze ikhanda lapho anakane khona umcijo oncomekayo aphinde alinikine kancane loba kakhudlwanyana lapho ingqondo yakhe ithinte into ayisolayo. Abanye babantu ababesebhasini lapha baze baqhwebana ngaye. Abanye bathi mhlawumbe kulokuthile akubukayo lakusolayo egwalweni lakhe lolu ayelubala. Abanye labo bahlekela emahlombe abo bathi luhlanya oselwaphanjaniswa ikhanda yizo ingwalo lezi ezingangalolu alubalayo. Lona lolu okuthiwa luyabalwa akulanto umuntu lo ayizwayo kulo. Kunqekuza lokunikina ikhanda lokho kwakwenziwa kubangwa yikuthintana kancane kwentambo ezadabuka kudala ikhanda lakhe lapha. Ngenxa yobuningi baleyo micabango eyayimphethe uLisho kazange abone lobude bomango. Waqabuka esefikile. Uthe lapho esesiya ngezindlini zamatitshala wahamba elokhu ekhayele phansi njengengulube ingqondo yakhe isilokhu ibhoda ndawonye sababhemi obotshelwe esihlahleni. Uthe ethi udlula isihlahla esithile segonde esasiphansi kwendledlana ayehamba ngayo wezwa ilizwi okwakungathi liphuma kuso isihlahla sona ngokwaso lisithi, "Vela wena ndoda." Wethuka uLisho. Uthe ephosa amehlo akhe kuleso sihlahla esikhulumayo wabona nangu umuntu unamathele kuso ngomhlane waze waphosa waba ngamaqolo aso. Uphethe umbhobho, yena Lisho angakaze awubone selokhu waba nguLisho. Ukhangelise ugaba lwawo phansi. Emva lapha uthwele intumbi yena Lisho ayengayiqhatshela inqola emzini.
ulomunye njalo umbhobho awugaxe eceleni kwaleyo ntundu. Wona-ke ugaba lwawo lukhangeliswe phezulu. Ebusweni lapha umnyama umuntu wase-Afrika. Ufana lejambo zakhe lezi okusobala ukuthi kudala zagcina ukuzwa ipholishi. Amehlo akhe angathi avuvukile. Indebe zakhe yizo sibili ezom-Afrika ziqatha. Ungathi ngamaqatha amabili afakwe emlonyeni wakhe. Eseqhweba ulisho ngomunwe wakhuluma ngelalinkha ngendebe zakhe wathi, "Woza lapha wena." Ulisho ezwa esebanjwe inkantsho umzimba wakhe wonke usuphonga ukuba ndikindiki kungathi wayesesifa. Uthe ezama ukuphambukela kulowo muntu wezwa izinyawo zakhe sekungathi ngamasondo endlovu angasaphakamiyo phansi lapha. Kwakusithi lalapho elishwe waze waluphakamisa unyawo kodwa lwale ukuya phambili ngoba selusinda kungathi ugqoke izicathulo ezenziwe ngamatshe. Wamane wagqoka ndawonye nje samuntu othakathiweyo. Lo owayembiza wayesekwejwayele ukubona okunjalo kusenzakala ebantwini. Ngakho kamangalanga wamsiza umuntu wakothobela wathi kuye, "Ngitshela umi khonapho ungubani, uvela ngaphi, uya ngaphi, uyakwenzani lapho yakhona?" Okathobela wathi, "Ngingulisho Thobela, uvela koBulawayo. Ngize khonapha isikolo, ngilande ukuzafundisa. Ngivele ngifundisa khonapha." Wengeza ngalawo ukuze angakhunjulelwa ukuthi ungumuntu omutsha esikolo lapho. Esakhuluma ulisho wayethe uthi mehlo suka wabona isikolo sonke sithe gwaqa ngaphansi kwaleziya zihlahla zamagonde lamangwe ezazingathi ziminyene laphaya eduze kwendlu kaSilulu. Nangiyana omunye ujaha ontuntuntundu laye njengalo umi phansi kwesihlahla phakathi komkhumbi wabantwana besikolo lamatitshala abo. Akwenza ngezandla zakhe kutshengisa ukuthi uyakhuluma. Kulelizwi mhlawumbe abatshumayeza ngalo. Nangiyana omunye laye ngaphansi ngale, omunye njalo nangiya ngale ngaphezudlwana, nangiyana omunye futhi ngale ngasempumalanga. Bonke bathwele imithwalo enkangezintaba. Nansiyana iyakhanya lemibhobho abayiphetheyo. Uthe ekhangela indlela ababemi ngayo ulisho wabona ukuthi babehanqile labaya abantwana besikolo lamatitshala abo. Ingqondo kalisho yayisebenza ngesiqubu sombane ingakaqedi yayikubona ngale. Umuntu lo wambuza njalo ngesivuvu sakuqala wathi, "Uhambe nini koBulawayo, ubulandeni? Uyakhona kangaki ngenyanga?" Ngihambe uLwesihlanu." Waphendula esesizwa ngathi usengconywana ulisho. "Kade ngiyebona umnewethu ogulayo esibhedlela sempilo. Ngijayele ukuya koBulawayo kanye ekupheleni kwenyanga." Watsho ewagaya amanga utitshala. "Kini kungaphi?" "Kusekhezi. Manje lapha-ke," wathula ulisho engasakuzwisisi okwase kufunwa umuntu lowo ngoba wayesemtshele kudala ukuthi wayefundisa kulesi sikolo. Waze wabuya wawuphinda umbuzo wakhe sewubuza la amehlo akhe esabekayo esithi, "Lapha-ke ufunani?" "Ngiyafundisa, ngingutitshala mfowethu." Waphendula selumtshaya njalo uvalo. "Khonale kini akulazikolo?" "Zikhona. Manje lapha-ke?" Wabuza ngelolwayo umuntu lowo. Ulisho waphambana ingqondo waba yisimungulu kodwa ingaphakathi yakhe yakhuluma. Umuntu lo unjani kanti? Kutsho ukuthi sibili kazi lutho ngezikolo. Kazange aluthi bhadu unyawo lwakhe esikolo. Aluba wake wafunda ngabe uyakwazi ukuthi amatitsha akasizwe izinduna kumbe abalisa abasebenza ezigabeni zakibo kuphela. Kafundanga sibili. Yikho yena lisho engavumelani lalaba bantu beganga. Abakwazi abakwenzayo. "Vela wena ndoda." Wathinga umuntu weganga amehlo akhe esephume ngaphansi kophiko lokepesi ayigqokile. Akhuluma lawo wazithulela. "Nakanani kanti?" Umlomo kalisho waqala wanikinyeka kungaphumi izwi kuwo phambi kokuba anelise ukuthi, "Ngathi ngiqeda ukufundela ubutitshala kwathiwa ngizofundisa khonapha.
Pho kungani kuthatha umnyaka wonke ukuba utsho njalo? Uthi pho kawusumthengisweni. Ubungayanga sithengisa emabhunini ngale ngemfilabuso. Hatshi mfowethu. Wakhuluma enikina ikhanda uLisho. Ayisuye mthengisi mina. Ya. Watsho esemkhayile ilihlo elilodwa elinye selificile. Singabona amabhune enyathela izinyawo zakho esiza la, sizakwazi ukuthi nguwe obuye wabiza. Ngakho kuza kuthi ngemva kokuba sesikhulume lawo ngalokho, sixoxe lawe ngalokho. Wathi ethinta umbhobho wakhe ngesandla ebuya ekhomba ingqamu yawo eyayibenyezela ekucineni kogaba lwawo. Wasebuya esithi, esikhwameni sakho lapho kulani, akulalutho oludubukayo kumbe oluyitshefu? Hatshi, akulalutho olunjalo. Watsho esevula uLisho isikhwama sakhe. Kulezi zigqoko lamabhuku ami kuphela. Zivale, anzange ngithi sivule. Wenza njalo uLisho. Khonokho umuntu lo wathi, nxa uqinisile ukuthi nguditsha walapha yana kwabanye laphaya, fike uhlale phansi lawo. Watsho ekhomba lapho isikolo sonke sasithe gwaqa khona. uLisho wezwa isibindi sisithi gidi esifubeni sakhe sesiya lapho zavuma lezi nyawo zakhe ukuphakama zimuse khona. Ngaleso sikhathi lowana wayekhuluma wayesefulathele lapho uLisho ayevelela ngakhona. Wasondela uLisho evelela ngemva kwakhe. Amehlo kaLisho lendlebe zakhe kwasekuphambili. Efuna ukubona ukuthi amatitshala ayelapho ngobani. Efisa lokuthi ahle ezwe eseza ukuthi umuntu lo wayesithini. Uthe efika khona wasekhubeka elitsheni. Wathi zhi phansi. Ebweni kwakhe isikhwama sakhe samphunyuka sawela phezu kokulizenge okudala okwakulapho. Wethuka lumuntu owayekhuluma ngamzuzwana munye wayesethemba phansi ngesisu ikhala lombhobho wakhe selikhangele kuLisho. Wawona lowo mzuzwanyana uSilulu wayesesukuma waklabalala ephakamise izandla egida ndawonye esithi, hayi bo, hathi bo, ngutitsha, ngutitsha, my teacher please. We, ngutitsha owakho lapha? Wabuza eselephika esukuma umuntu weganga. Ye, uLisho Thobela. Wakhuluma laye ngelilephika uSilulu. Uvalo selumgiga esifubeni aze aluzwe langendlebe zakhe. uLisho laphana wayesephethe isifuba sakhe ezandla eseluthungo olalumbelwe khonapho. Umlomo wakhe wawulokhu uvulekile. Emva kokuba wayephonga ukuthi wayesizwa kungathi wayelizwile sibili uhlamvu lombhobho lungena esifubeni sakhe esizwile lesibhamu sisithi bam. Eyibonile lentuthu isithi thunqu ekhaleni laso. Wayezizwile esithi di phansi. Wawuzwa lo moya wakhe usithi puntshu kuye. Wayezizwa ukuthi wayesefile. Awu, wawuchiya umhlaba. Wayichiya sibili intokazi yakhe yakokhumalo abeyithanda kangaka. Balolunya lwenyoka abantu labo. Akuselani sekwenzakile, usephumule. Kodwa labo bazambona umdalo wabantu. Uzabalungisa. Uzabosa bephila emlilweni olamalahle angangezintaba lamaqaqa. Esafile kanjalo uLisho, umuntu lowo wakhwaza ngelethusa abantwana lamatitshala abo esebiza uLisho langesandla esithi, hey wena woza lapha ukuphangisa. uLisho wavuka ekufeni kwakhe kodwa waphupha esithi, we, angizwa. Umuntu lowo wamqhweba ngodlakela ethule, kodwa ilume umlomo wakhe wangaphansi, wangaphezulu suyikepesi epheqelwe phezulu. Amazinyo angaphezulu asificaminwembili esethe dlakalala egcekeni. Wathotha uLisho sasiqilile esiya kuye. Uthe esebanga kuye umuntu lo wakhomba emuva ngomunekwazi wakhe wathi, isikhwama lesana sitshela ndapha, silani? Silani? Asilalutho. Kasilalutho. Hayi sinempahlanyana zami. Yewe. Wachinga umuntu esebamba kuhle umbhobho wakhe samuka esefuna ukumdubula. Kanti ukhuluma ulimbani. Waqhaqhazela uLisho. Waphakamisa izandla engalawanga umuntu esezincengela esithi, qola.
Uxolo mfowethu, ngibe ngisitsho ukuthi asinalutho olubi oludubukayo engibuzwe ngalo ngumfowethu lowaya. Wamkhomba impumulo ulisho esesaba ukuthi engxenye abantu beganga labo abakhonjwa ngemini. Uvela ngaphi, ubungaphi, kungani usiza lapha uvelela ngemva kwami? Ngivelela koBulawayo, yikho lapho ebengiye khona. Watsho wahotsha umoya ulisho. Weganga wathi, yehlisa izandla zakho lezo uphendule yonke imibuzo engubuze yona. Kube yikuphambanisa nje mfowethu, ngingananzelele. Wahabula ulisho, izandla sezithe nama emhlubulweni. Ungakwenzi futhi lokho, kwenye imini uzatshona usule. Watsho ekhomba phezulu ngombhobho wakhe. Esethe ulisho laye kahlale phansi kwabanye, wasamehlo akhe ematitsheni wathi, njengoba lo efice sengiphetha libomtshela konke engikukhulumileyo. Kodwa ngifuna lingakhohlwa loba nini ukuthi umthengisi, umuntu othenga ubuzalwane emabhunini ngathi, kumbe abanye abantu simenza isitshebo samanqa. Angithi liyangizwa kuhle nje. Bavungama ngamandla amakhulu abantwana besikolo kanye lamatitshala abo. Weganga wakhangela isikhathi esandleni senxele lesokudla, wasebuya ekhangela ilanga elaselikhotheni. Wayeqize amawatshi amathathu esandleni senxele kwesokudla emabili, wasesithi, nxa ekhona olombuzo kabuze. Kwake kwathi ziyo kwesikhatshana muvanyana kwaphakama isandla ngale ngebafaneni. Oweganga isethelo wayesiphakamisile kasukuma abuze, wathi lothu uZakhewu. Waqala wakhweza ibhulugwe lakhe, esenza lokho amehlo esikolo sonke ayesethe zimi athi mbo kuye. Kakunakanga lokho uZakhewu. Wabuza wathi, mina ngicela ukwazi ukuthi nxa umuntu la efuna ukuyafundela ubugorila njengani kumele yenze njani? Baqabuka sebebabazile abanye. Kakho wayeke wakhumbula ukuthi kwakungaba lo muntu ayengabuza umbuzo onjalo. Laye jaha weganga wayenganakani ukuthi kungabuzwa umbuzo walolo hlobo. Ngakho-ke kubeni aphendule laye wabuza wathi, bangaki abafuna ukuya empini yokulela inkululeko? Zathi zimu izandla ebafaneni kwathi emankazaneni zaba yisikhombisa. Wamangala uSilulu lamanye amatitshala akhe. Ulisho yena wabesaba wababona ubuphukuphuku labo bantwana ababefuna ukutshiya imfundo balande ukuyahlala egangeni. Wazibuza, khathi abantu bangenwe ngumoya bani lonyaka? Yona impi yakhe yaliwa zinsane eziphuma eziswini zabonina izolo lokhu njengokuZakhewu lokhu. Uthi kayisimi ihlolo pho. Ujaha wegangeni wayengazange aveze izinyo lakhe ngaphambilini wabobotheka wathi, sengibonile ukuthi impi lani liyayilwa ezinhliziyweni zenu. Phela ukulwa impi akutsho ukulwa ngezikhali kuphela, iliwa ngezindlela eziningi. Ezabelweni le izakhamizi zakhona zilwa ukusinika ukudla langokusincedisa ngezinye izinto ezinengi. Lina lapha ilweni ngokufunda. Abantu abafundileyo bazafuneka kakhulu nxa impilo esilwayo isiphelile. Fundani bana wami. Mina nginje impi ngayayifundela sengiqede izifundo zami zobudokotela. Engabe ufundele East German. Ngakho la ngaphandle kokukhuthazana lamabhunu omunye umsebenzi wami egangeni lapha ngokwelapha abafowethu nxa begula loba belimele ekulweni. Ekuzweni lokho amatitshala labantu bawo bavula amehlo abo bamkhayelisisa kakutsha umuntu lowo. Wayelokhu enjalo. Lwalungekho lalunye lutho kuye olwaluphawula ubudokotela bakhe lobo ayebutsho. Kulabo abasebababona kanenginengi abalweli benkululeko wayezifanane nanje labanye abaningi. Ulisho wathanda amazwi okukhuthaza abantwana ukuthi aqhubeke imfundo yabo, kodwa lele lokuthi ujaha lo athi wafundela ubudokotela, ulisho watshaya phansi ngenduku enhliziyweni yakhe wathi, lawo ngamanga luhlaza tshoko, akula dokotela onje.
Akula dokotela ongachiya ukusebenza umsebenzi wakhe omuhle ayihlala egangeni lenhlanya lezi ezithi zingabaleli benkululeko. Ingxenye lomnyango wesikolo kazange akawubone umuntu lo ukuthi ukhangele ngaphi, impumputhe nje engazi lo Esephendule leminye imibuzo eminingi, ujaha weganga wasuka, abafana belokhu besafuna ukumbuza. Ekusukeni kwakhe kazange avalelise, waphonga usuka nje. Uthe eselaphaya wathi tshwi ukhwelo. Asuka namanye amajaha ngale lapho ayelinde khona. Lokho kwakusaziwa yiwo. Nankaya lezintundu zawo, nankaya eseyakuthi choko ejukujukwini elalingale ngezansi kwesikolo ayeyisithupha. Ngale ngemva abesikolo bake basala belokhu bethe gwaqa kungathi babe namathele phansi. Abantwana babelindele ukuthi uSilulu abatshele ukuthi bachitheke. Ikanti uSilulu wayengasekho esikolo lapho. Ingqondo yakhe yayikude. Wayezibuza imibuzo eyayimehlula ukuyiphendula mayelana lomumo wempi ayewubona ufana lomlilo wesabekayo, ayewubona usuhonqolozele isikolo sakhe. Lezamanye amatitsha ingqondo zaziphakathi kokuqhobana lokhethe olulukhuni. Sekulokhu kuthe zwi, uZakhewu wasukuma wathi, "Uxolo mphathi wesikolo." Aphakama amakhanda amatitshala lawa abanye abantwana besikolo. Amehlo wonke aya kuye uZakhewu. Wayeseqhubeka esithi, "Sicela ukuchitheka sazoswicwa amasotsha silokhu sithe gwaqa lapha asibuze imibuzo ezaphanda lokugqitshelwe phansi." "Uqinisile mfana wami," watsho uSilulu esukuma isenwaya impabanga yakhe. Kodwa-ke ekubeni atsho lokho ayengabe wayekusukumele ukukutsho ebantwaneni kumbe ematitshaleni, wabuya waba yinsika nje engelamlomo. Ingqondo yakhe yayilokhu isabambekile kakhulu. Yayingakaqumi ukuthi abantwana besikolo laba abatshele kuphi phakathi kokuthi ukufika kwabalweli benkululeko esikolo lapho bakufihle loba bakuvume uma kwakungenzeka ukuba amasotsha afike ababuze. Ubunzima balo umbuzo bandiswa ukuthi laye wayengakwazi langabe leso sehlakalo wayezasibika kubabusi kumbe asifihle njengalesiyana eseviki eyayedlule. Wema ethule kanjalo uSilulu kwaze kwabaluleka emuntwini wonke ukuthi kwakulokuthile okwakusala ukubumbeka kakuhle engqondweni yakhe. Kwathi abantwana sebeqalise ukunyenyeza besola, umvutho wasukuma wanyonyobela kuye. Wamqhweba ngomunwe ehlombe wasemnyenyezela ilizwi elithile endlebeni zakhe. uSilulu wanqekuza ikhanda wasekhweza ibhulugwe lakhe ayisizwa kungathi laseliqheka. Esephakamisele amehlo akhe ebantwaneni wathi kubo, "Buyelani ezindlini zenu bantwabami. Ngisazalinika ilizwi elithile mayelana lalokho esikubone lapha lamhla. Okwakhathesi kufihlene ezifubeni zenu kungaze kweqa imingcelele lani elingayeqiyo." Esekhangele ngasematitshaleni athi, "Amatitsha ngiyawacela ukuba asale lapha okwesikhatshana. Bantwana sukumani lihambe." Wakhuluma ebaphakamisa langezandla. Bathi vuthu abantwana besikolo baqokozela besiya ngezindlini zabo. Esesele wodwa amatitshala uSilulu wathi akuyiwe ngendlini ababehlanganela kuyo ngoba elokungumhlangano afuna ukuwenza lawo ngale indaba engangentaba abasebeyidalelwe yilabaya abantu ababesanda kusuka. Kwayiwa-ke kuleyo ndlu. Esethe goqo wonke amatitshala, uSilulu wakhuluma ehlezi esihlalweni esasingaphambili wathi, "Bazalwane, lithiwani icala leli esesilidalelwe yilaba bantu bempi? Ngitsho ukuthi sibike yini emthethweni loba sithule nje? Ngithanda ukuba lizwisise ukuba kokubili, ukubika lokungabiki, kuza kuba ngumlando wami. Lina ngicela ukuba lingicebise nje kuphela. Angitsho ukuthi nxa sekulecala lokubika kumbe lokungabiki, ngizafuna ukufa lani, hayi
zazifela ngedwa. Watsho ngobuso bomuntu osesililweni uSilulu. Wanikina ikhanda omunye utitshalakazi watsho sakukhuluma yedwa wathi, "Yeyi, lokhu yikho ukuba phakathi kwempondo zenyathi sibili." Wavuma uSilulu. "Ngingayabika emasotsheni abelungu amajaha lawana azangisusela amanqe esithi ngiwathengisile. Ngingayekela ukubika, amasotsha layo azangiquma ikhanda. Nxa engiqolele kulokho azangisa kwabomthetho wakibo, bangivalele entolongweni ngize ngifele khona." Kodwa ujaha lwana azange atsho ukuthi kungabikwa. Kwatsho omunye wesifazana njalo. Wamphendula uSilulu wathi, "Kuyaziwa ukuthi kabafuni ukuba kubikwe." ULisho wasesithi, "Okwenzakale lapha okule mpondo okungeke kufihlwe emgodleni. Kungcono ubike Silulu. Into ebonwa ngabantwana besikolo bonke laba ungeke uyifihle. Bazayiqoqa ize izwakale emapholiseni kumbe abacuphi. Le mthetho phansi kulezi nsuku ikhankasile. Inyakazela ilizwe lonke. Engxenye ngikhuluma nje okunye okungabafana kulandanga mfundo esikolo lapha. Kwalanda ukuza kuba ngamehlo lendlebe zabacuphi." Anqekuza amakhanda amatitshala waqhubeka uLisho wathi, "Kwakungumfana lokhu okuhlakaniphe njengentetha ngithi uyise ulipholisa. Mhlazivalwa nje izikolo. Angithi indaba le yiyo okuzahle kubingelele uyise ngayo. Yikuphi okungumfanyana okutshona?" kwabuza uSilulu. "Khonokho kuzakheyo," watsho uLisho ekhomba ngezindlini zabafana. Ujaha lwana kumbuza yonke imibuzo le nje engxenye kade kumgubha kufuna izindaba zokuyatshela uyise. Kwavele kwazalwa kungumcuphi lokho. "Kuhle ngebika musi." Wachaya izandla uSilulu, ingasekho ithemba ekuyifihleni indaba. Ayifihleki le ndaba. Uqinisile uThobela. UMvutho wathinta isikhwehlela emphinjeni wathi, "Uqinisile sibili uThobela, into le ibonwe yisikolo sonke. Imilomo yaso leminingi kangaka iyayibumba iyikhulise ize ibe ngangentaba. Okule mpondo kungcono ngoba kufuqa kuphakathi komgodla. Kodwa intaba ivele kayingeni emgodleni loba ingakanani." Amatitshala anqekuza amakhanda awo njalo. Waqhubeka uMvutho esithi, "Kodwa lanxa kunjalo mina ngithi ukuzithulela ungabikanga Silulu kungcono." Wena, wasola uLisho, "ufuna akuthule ngiqede wethu." Watsho esethe lothu uMvutho wayekade ekhuluma ehlezi phansi. "Usakhuluma kula muntu oke wakuphambanisa. Ngakho lami ngiyekele ngiqedise ubugxangu bami." "Silalele Mpande," kwatsho uSilulu. "Ngena emzileni wendaba yakho sizwe." Waginya amathe uMvutho waluzwa lusehla ulaka ayesesiba lalo. Wasesithi, "Indaba le kumele siyihlolisise kuhle. Usetshilo udadewethu uMamkandla wathi lokhu yikuba phakathi kwempondo zenyathi. Kodwa-ke impondo lezo zenza okwahlukeneyo. Abalusi bafaka umuntu entolongweni. Ababusi bafaka umuntu entolongweni okweminyakanyaka. Lapho likhona ithemba lokuthi komunye umnyaka impilo eliwayo ingaguqula umbuso lo okhona. Umuntu akhutshwe entolongweni. Kodwa abalweli benkululeko abalantolongo eyabo iphansi la." Watsho elikhomba iphansi ngomunwe. Esekhoke umoya kancinyane athi, "Angikhulumi kuntela bakithi. Ngikhuluma abakwenzayo kogodlwayo. Kabamxoleli umuntu othenga ubuzalwane ebalungwini ngabo, njengoba limzwile esitsho ujaha lwami. Bayabulala. Ngakho mina Silulu mithi kungcono ukuba weyame kubalweli benkululeko ube sengozini yokubotshwa. Kulokuthi weyame emthethweni wabelungu uzibeka engozini yokucacadwa ikhanda ngesigwagwagwa." Ngaphandle kukaLisho amatitshala wonke anqekuza amakhanda njalo esevuma elikaMvutho.
USilulu lanxa engatshongo lutho ngomlomo wakhe, wahle wabheja enhliziyweni yakhe wathi uzazithulela, abotshwe ingabe uyabotshwa. Uthe esephumisela wawabonga kakhulu amatitshala akhe ngemicijelo ayemsize ngayo. Wathi uyayiqathanisa ukuze abone kuhle ukuthi okwakufanele akwenze ikuphi. Wagcina ngokuthi, ngizacela ukuthi lingixolele ngoba ngibikile loba ngingabikanga, angiyikulitshela. Achitheka kuleyo nkulumo amatitshala ilanga selisiya emlonyeni kanina. Yiso isikhathi aqala ukubingelela uLisho ngaso embuza langohambo lwakhe lwakobulawayo. Yiso njalo isikhathi uLisho akhumbula ngaso isikhwama sakhe esasisele ngale ngaphezudlwana. Baqhubana lomvutho besilanda, basithola silokhu sikhona. Bathe bethi baphakamisa izinyawo kuba bayingezindlini zabo kwatheleka inkalakatha zezimota zamasotsha ezintathu. Zigcwele zithe nswi ngawo amasotsha. Phambili yema isikhonapho kubo. Inkalakatha yesotsha elimhlophe lalihlezi phambili lingayisilo eliyitshayelayo, lakhuluma ngesingisi. Imota ilokhu iduma lathi, "Lengamatitshala lapha kumbe amaterroristi?" "Singamatitsha Nkosi," waphendula masinyane umvutho. Wayengafuni ukuthi kuphendule uLisho esesaba ukuthi kungenzeka apheke imboza ayezakhathaza isikolo sonke. "Amaterroristi afike nini lapha?" Bamtshaya uvalo umvutho esizwa umbuzo onjalo. Esadinga ukuthi angawuphendula uthini umbuzo lo wazenza wayengazwanga kuhle ngakho wathi, "Angizwanga kuhle Nkosi." Yahwabha isotsha lathi, "Ngithe amaterroristi afike nini lapha?" "Kawakaze afike lapha Nkosi." Umvutho watsho khona kanye ayesesaba ukukutsho. Wayesekubona sibili ukuba phakathi kwempondo zenyathi. "Nguwe umphathisikolo lesi?" Lambuza njalo isotsha. "Hatshi Nkosi, umphathi wesikolo nguSilulu, ukhona endlini yakhe laphayana," watsho omunye wakhe usuyikhombile. Amehlo esotsha lelo ayakhonale labuye lawehlisela esandleni salo lakhayela isikhathi. Lithe seliwaphakamisele kumvutho lakhuluma lapha lathi, "Hamba tshela yenalo zonke ma-teachers zonke nalo students kawena kuthi sikhathi yena bona lo Stellenbosch Gandanga yena tshela thina checha. Sikhathi hayi khona tshela thina shoot all of you, the whole school. Wena zwile?" "Mina zwile Nkosi," watsho umvutho ewisa iphika. Wayesekubona ukuyafela ejele amasotsha ayengaya kuSilulu awatshele ukuthi amagandanga lawo ayewadinga ayesanda kusuka esikolo lapho. Yasuka imota leyo zayilandela ezinye. Nazo zijika laphaya zithatha umgwaqo wenkomponi endala yaseBinyabi. Nanziyana ziyangena empumalanga yakulelo jukujuku okwakuye khona labo bantu ababedingwa. Umvutho loLisho basala sebebethwa ngumoya omnandi. Baqhubeka beziyela ngezindlini zabo. Ilizwi lamasotsha umvutho wathi uzaliyethula kuSilulu ngakusasa ekuseni. Emva kokuthula okufitshazana umvutho athi, "Iza kuyahlangana khona ngale kunuke igazi lomlilo." Etsho efisa ukuthi ngabe lokho kuyenzakala sibili. ULisho wezwa umzimba wakhe ususesaba kungathi wayesewabona amaqembu amabili lawo ayezingelana sebedubulana ngembhobho. Wazama ukuziqinisa elahlisa ingqondo yakhe ngokuthi, "Amajaha le ngiwafice elapha afike nini wethu?" Waphendula umvutho wathi, "Ngemva kwemini khonapho kusiya kuhola lesithathu." "Labo bacela ukudla njengamhlalukhuyana esabezwa ngoZakhewu?" "Hatshi, bafike bathuma abafana ukuthi batshele umuntu wonke ukuba abuthane khonaphaya osifice sibuthene khona. Konke lokho kwenziwe ngesiqubu esimangalisayo." Waqhubeka umvutho elandisa ngokwakwenzakele lokwakukhulunywe ngujaha lwana uLisho engakafiki.
Sebebanga ezindlini zabo belokhu bezihambela kancinyane, kwezwakala inkalakatha yomdumo wathi qum, qum. Bathi di phansi bobabili. Bawuzwa umhlaba unyikinyeka ngaphansi kwezifuba zawo. Bathi mhlawumbe kwase kuyikho ukuchabalala kwawo lokhu ababekade batshunyayezwa ngakho. Akulamuntu lamunye esikolo lapho wayesewake wezwa umdumo onjalo. Kwakungathi kwakwehle inkalakatha yentaba ivela phezulu ezulwini le yafika yatshayeka phezu kwezinye ezinghangayo phansi lapha zathi bhidi zombili. Dumo lo wawuzwakale khonalo kwakuyekhona amasotsha. Khonale abafana beganga ababekhona. Ngawona lowo mzuzwana kwase kusiphuke iyezikazi elimnyama chu ngokuya khonale ngenkomponi yaseBinyabi. Khonoko njalo kwalandela imidumo enhlobohlobo yemibhobho emikhulu lemincinyane kwathi ndim ndim grrr grrr ulisho lomvutho bakhasa ngamadolo langezandla besiya ezindlini zabo. Bafika bangena kwekamvutho waba ligwababa ngaphansi kombheda wakhe. Ulisho laye wazithwathika ngemva kwewodilopu lapho ababeyizithuqulwana phakathi kwayo nomduli wendlu. Abafana besikolo ngale ngendlini yabo yokudlela baphuma sebehlanya. Kwatafula kwawabhentshi kwachitheka sitshwala kwachitheka sitshebo. Abanye baphuma ngeminyango abanye bafohla ngamawindi. Sebephandle batshaya amakhwelo lemvokloklo begidagida abanye babo babeseqayeqa beklabalala bekhayele khonalo okwasekuliwa khona. Zaqhuma njalo izikhali qum 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 dim 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 dim. He he Champicho. Baklabalala abafana sekuyisiphithiphithi. Abanye bedobha amatshe lamagade bewajikela bewaqondise khonale beqokozela kuzwakala besithi he chaya chaya aqedeni aqedeni. Ngale ngamankazaneni kwase kuthulisele kwathi swi. Amankazana esetshona phansi kwembheda yawo athi nama emidulini ngemihlubulo. Izisu lazo zithe mba phansi esamendeni. Emva kwemizuzu yayingaba mihlanu. Ukuduma kwembhobho lokho kwathi zwi. Sekudlule eminye yayingaba lichumi kulokhu kuthule amankazana aphuma ezimbalweni zawo. Lanxa nje ilanga laselitshonile. Labonakala iyezi elimnyamana chu lisiza kancinyane ngesikolo. Ngaphansi kwalelo yezi khona ngale lalivelela khona kwakulokukhanya. Kwase kusitsha iziquku leziqinti ezazilotshani obomleyo bomnyaka owawudlule. Kwathi yezi lelo selifikile liyintuthu eqatha eyayihamba phansi ngezinyawo zayo kwaba mnyama egumeni esikolo. Amankazana aloyayo aphosa lola amareza awo ukuba ayicaba abanye ayiwazonda. Akhuzwa ukunuka kwaleyo ntuthu eyayinuka njengedalamede. Ngasematitshaleni ngale ulisho walala engadlanga ngenxa yovalo. Kwakuthe ukukhala kwemibhobho kusithi khawuki laye waphuma endlini kamvutho waya kweyakhe. Wafika wasithi chwathi phakathi kwengubo zakhe. Wacabanga ikhuluma ngenhliziyo esithi, "Oh he, uthe ngiza kubona mina kulesi sikolo lonyaka. Kathi njalo bengitshilo." Nje ngathi akubikelwa abakhulu ukuthi nanka ama-terrorist lapha esikolo. Aluba lokho bekwenziwe ngabe akuzange kube khona ukulwa lokho osekwenzakele. Njengoba kuthiwa kwesinye isikhathi abantu laba bake besabane engxenye lalamhla kade beza kwesabana ngabalekelane. Wanqapha ulisho wabuye wancifa. Wakhumbula intombi yakhe koBulawayo le. Wabona lingasekho ithuba lokuyibona futhi. Wazitshela ukuthi wonke lawaya amasotsha ayigcwele kuleziya zimota ezintathu. Abafana beganga labaya babewacathamele emgwaqweni bawajuma elibele.
bawatshaya bawaqeda du ngembhobho yabo leyana esabekayo ayeyibonile. Ebusuku kumbe ngakusasa ekuseni amanye amasotsha aza kuba esezwile ukuthi labo bantu babathintitha abazalwane bawo babetshone esikolo lapho. Kodwa amatitshala abafihla. Kuzabotshwa isikolo sonke siyevalelwa entolongweni okweminyaka engapheliyo. Lokho kuza kuba yikwehlukaniswa kwakhe lentombi yakhe. Pho abe ngumuntu wani yena lisho nxa esezalahlekelwa likhumalo lakhe leliyana alithanda kangaka? Awu, ulunya lomhlaba bakithi. Awu, ulunya lwalaba bantu. Babekeleleni ukulwela inkululeko yabo leyo kudala le, yena engakazalwa. Baze bakhethe lesi sikhathi sakathesi. Banqwanele ukumphuthisela izinto zakhe nje kuphela. Baqinisile abathi ngamathe kulazikhuni. Bafana lendoda ifica umuntu ezibasele umlilo wakhe ibe isikhahlela inkuni zakhe izichithachitha icitsha umlilo uze ucitshe. Sima lapha isahluko sethu sesikhombisa. Sihlangane ngokuzayo. Uyasithela ukaSiqhoza. Zingizwane zinja.